kwihanga lyona ririho omusensasi narisho kubara abantu oriyo myishengerokazi owa district ya Kazo nawe yayijumbira omukumbara kandi ekigendererwa kye no kwenda kuba ekyo kureberaho kugira ngo ayoreka abandi ngo kubara tari mu kabikona. Kazo teine nshonga yabireho teine buzubono wabireho kandi dushaba ngo butabaho nicyo ndikubashabira ababembezi bagenzi banje twatanise n'abantu twebembera kureba ngo umurimo gwakorwa kandi gwahindibake hono guyayihanangiriza abantu ngo barebe ngo babitamamani ngo abo kwa government etire musente nyingi umva kushikira umka yawe government etire musente nyingi bantu mwe government ne planingira abantu bayo abo poniyo nubo journalism wabayo hariho kindi kirengera hari icyo aha kitari cyo kugira ngo bakuraningire ubahereza information nayo bakwenda kubararyaha government estame na ministry zone zikukwataho na nabebembezi bona kuplaningira abantu bitu hogu yayongera yatangaza ko kusensasi eri kugenda mu misho omu district ngo bwahati tibine buzibona obatungire omukubara abantu hamwe na nebyo ebari kukozesa hati icyo kanci gambe babuke inshoboreho nkanyo ikinaburiyeho abo kubananye no journalism wamanje kumanye cyo kugenda omeisho cykwatera na census mu district ya Kazo mu district ya Kazo tukatungire buzubona ebyo bitukura nabyo tubihurira kandi yeturugamba konga bibe bituramo ahabo kuhe kirungi cyo nakiri ekibindi kiteko kwisha ori kurira census omuri Kazo ayino mugisha prek yashoborera nko kusensasi heri kutwazibwa kandi yagaruka yahiga abantu okufayo okuguma mu maka gabo kugira ngo bababare. Uganda is holding once again its census ya 2024 itandikire biro 10 kandi neza kubane kwaye biro 19 so naninshaba abanyakazi umwe na himuri ebirebe byasigarayo nani bashaba mube muri yo makaganyu mugezeho kumaking sure ngo at least no muntu ari muka urabase kutuhereza information akube biro biriyo nibuhwayo hona break yayongera yahabura bubona abari kwanga kubarwa ngo nibija kukoraho ngo abo kuba bashikirira byo kwerinda bebembirwe RDC okuguma nibabakwata abantu ababakwanga bataba enumeratinga netwija ku nkoko RDC yo kuyabire ya informingire tukageza aho twa involvinga RDC diso kao of the district making sure na chairman LC5 making sure ngo batuyamba twarebo kutwahanduringa abantu ababara bino banga bitwe Rugombora chief wa Burunga Katunji Geoffrey kandi birayibembire abari kubara agizire ngo kubara umugomboro regi ni kutambura kurunji shaka yanyebembere timu yanerambura umurimo uguru kureberera kubarwa kw'abantu national census kandi ukutwataho mu kiro cya kashatu izoberi Burunga sofa umurimo ngo kugenda je muri Burunga hono kubaroku kwatandikira biro mwenda obwa census night bija kugenda mu misho kusiye biro 19 ebyo kwezi kwa katano omwaka ogo. Now the person who will be the respondent when they baharaba abakuzire 15 years and above they are the ones who will give us Makaraga gasha kwa Sima Naume ahabwa Sky TV omuri Kazo.